Makiaria mare kaunti-inĩ ya Baringo, Minista wa Maĩ Simon Cherugui, mũmbunge wa Baringo North William Cheptumo hamwe na atongoria angĩ kaunti-inĩ ĩyo augĩte nĩ ũndũ mwega kuona atongoria kuma ituri itiganĩte magĩũka hamwe na kũnyitana nĩguo gũtiganĩria mĩrũgamo yao mĩrũrũ ya kĩũteti. Atongoria makiuga ihinda nĩ ikinyu rĩa Akenya kwambĩrĩria gũkenera matunda ma ngirimiti ĩrĩa yakiranĩirwo nĩ President na Raila, kuria ningĩ matũgĩrĩtie icera rĩa gavana wa Mombasa Hassan Joho mũciĩ-inĩ gwa President wa tene Daniel Moi. To push this country to the next level, it cannot happen if we work in different directions. The handshake that we are celebrating today, the freedom that we are celebrating today, the peace that we are celebrating today is as a result of Kenyans coming together. Tunasema ya kwamba mambo hayo yote maana yake ni kwamba tuunganishe wa Kenya na tuone mambo ya development. Hata hiyo mnasikia leo ulikuwa Kabarak huko, is a good progress for our country. We continue to unite our nation. Na Joho anapokuja Baringo, sisi tunamkaribisha, hatuna shida. Tunakaribisha yeye aendelee hivyo handshake, na handshake iendelee kwa kila mahali. Lakini handshake iwe handshake ya utulivu, ya kusonga mbele, ya kusaidia katika maendeleo. Icera rĩrĩ rĩkĩonekana ĩgĩta njĩra ĩmwe ya atongoria kwĩyarĩra mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2022. Atongoria matinatithia kũruta mũkana kũrĩ mũndũ wothe ũngĩenda gũthararia matanya ma mũnini wa President William Ruto. Mambo yetu ya mbele nikiwa kiongozi kutoka sehemu ya Baringo County ni kwamba tutaungana pamoja kama jamii ya Baringo, kama jamii ya Kenya, tuweze kuwa na siasa nzuri 2022, tuweze kuendelea na ile barabara yetu. Tumesema mambo ya 2022 tunajua clear na tunajua kwa ukweli. 2022 yule ambaye tunatarajia achukue ushukani ni Mheshimiwa Deputy President William Samoei Arap Ruto. Mtu yeyote anayepigania kiti cha urais kwa sisi ambao tunapigia wao kura, hao watakuwa wasichana warembo, sisi ndio tutakuwa mabwana. Wache watembee tuwatazame. Ruto akuje sawa. Joho kama unataka kam. Okot mwenye amekuwa hapa tembea. Joho kama hata Gideon kama anataka mutembee. Sisi ndio tutachagua msichana. Joho na atongoria angĩ kuma gĩcũa-inĩ manyitirwo ũgeni mũciĩ-inĩ kwa Moi Kabarak nĩ seneta wa Baringo Gideon Moi, ũrĩa wanĩrĩire gũkang'ethanĩra na William Ruto harĩ gwetha president wa bũrũri ũyũ gĩthurano-inĩ gĩũkĩte, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte aingĩ magwete icera rĩrĩ ta rĩa kĩũteti na gwĩbanga. Ngĩribotera Kameme TV, Njĩtagwo Mwaũra wa Gunya.